Proteklih dana na ulicama gradova širom Bosne i Hercegovine su se pojavili bilbordi na kojima piše i jare i pare. A onda smo vidjeli i djevojku koja se pojavila sa jaretom na gradskim trgovima. Sa nama ovoga jutra gost koji će nam otkriti šta je to u stvari i jare i pare. Sa nama gospodin Fikret Hodžić, predsjednik Uprave Grave osiguranja d.d. Sarajevo. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, recite nam na samom početku, kako je došlo uopšte do ideje za ovako nesvakidašnju kampanju? Da, nakon dužeg niza godina poslovanja u Bosni i Hercegovini, uspješnog poslovanja, tačnije rečeno preko 23 godine, odlučili smo se na jedan kreativan način približiti našim građanima osiguranje života i podići finansijsku pismenost. Dakle, ovim jednostavnim riječnikom, narodnim riječnikom i jare i pare, obično se kaže ne može i jare i pare, u našem slučaju mi kažemo da, može i jare i pare. Kako jare i pare? Da, vrlo jednostavno. Uz jedan odličan proizvod, najprodavaniji proizvod životnog osiguranja, Grave Elite 20+, dakle može i štednja i sigurnost. Odatle i dolazi taj slogan. Na jednoj strani, ako štedimo u kući, u banci ili bilo gdje drugo, imamo samo štednju, a ovdje imamo i sigurnost, odnosno osiguranje. Kako je javnost reagovala? Šta kažu ljudi sa kojima sarađujete, klijenti koji već sarađuju sa Grave osiguranje? Vrlo pozitivno i posebno upravo ti klijenti s kojima sarađujemo ili koji u prosjeku imaju životno osiguranje u prosjeku 20 godina. Minimalni period je 10, prosjek je 20, a maksimalni do 45 godina. I upravo su oni iskazali svoje oduševljenje i to ćemo kasnije pokazati u direktnim razgovorima sa takvim klijentima, da je ovo vrlo atraktivna, interesantna kampanja i ono što su i oni očekivali, da im neko kaže na jednostavan način. Jer je ipak ovo proizvod koji je složen, koji je finansijski, koji je odijelo po mjeri, da tako kažemo, tako da zahtijeva ipak neko znanje, predznanje, savjetovanje i tako dalje. Bilo je zanimljivo gledati bilborde po gradovima Bosne i Hercegovine i djevojka koja šeta jare na trgu. Iskreno, kada smo pitali ljude šta oni misle i kada smo sami između sebe komentarisali šta bi to u stvari moglo da bude i šta se to krije, nismo očekivali da iza ovoga stoji Grave. Nekako bilo je ozbiljno, kruto, mogu slobodno da kažem, tako da iz tog razloga, evo, u proteklih nekoliko godina niste imali ovakve aktivnosti. Ovo je nekako nešto novo i za Grave, a i za ljude u Bosni i Hercegovini. Da, tako je. Mi i dalje ostajemo i ozbiljni i odgovorni kao kompanija. Konzervativna smo kompanija, a u prevodu to znači da mi odgovorno upravljamo sredstvima građana, sredstvima osiguranika i najbolji pokazatelj da je to tako jesu naše ogromne rezerve, preko 250 miliona maraka u tehničkim rezervama ili matematičkim rezervama za pokriće šteta, upravo iz životnih osiguranja. Dakle, ako bi se desile nekakve masovne štete, smrti, pogibije i tako dalje, mi imamo na raspolaganju dovoljno sredstava. Ali na ovaj način, kao što rekao smo na uvodu, slažemo se svi da je ovo vrlo interesantna i zanimljiva i ovako pamtljiva poruka i jare i pare. Dakle, i štednja i sigurnost i ostalo što nosi ovaj proizvod. Po čemu se Elite 20+ izdvaja na tržištu? Pa izdvaja se po svom sveobuhvatnom pokriću, osim dakle ove štednje na određeni period, tu su i teške bolesti. 20+, preko 20 teških bolesti, od toga su ove najteže 5 do 7 bolesti pokrivene i osim toga pokrivamo također i djecu osiguranika, djecu roditelja koje ima ugovoreno osiguranje sa četvrtinom ugovorene premije. Ako je, na primjer, osigurana suma 20.000 eura i dijete, odnosno djeca, imaju pokriće 5.000 ili četvrtinu osigurane sume bez dodatnog plaćanja. To je razlog zašto je ovo najbolji, najprodavaniji i najsveobuhvatniji proizvod na tržištu Bosne i Hercegovine. Evo, rekli ste nam zašto je to najprodavaniji proizvod Grave osiguranja. Zašto bi uopšte neko trebao da se odluči za Grave osiguranje? Pa, odgovor leži u ovoj svakodnevnici.
Mi živimo u vrlo nesigurnim vremenima. Mi u Bosni i Hercegovini smo u tranziciji, kontinuiranoj. Ako se sjetimo, nije pandemija potpuno ni prošla nazad 2 godine. I sve ove situacije, životne situacije koje nas tjeraju na razmišljanje o potrebi, ljudskoj potrebi za dodatnom sigurnošću, za nekakvom stabilnošću i tako dalje, upućuju na zaključak da trebamo imati nešto. To nešto, to je osiguranje. A isto tako naš život nas upućuje da o zdravlju trebamo misliti dok smo zdravi. O novcu trebamo misliti dok smo mladi i dok zarađujemo. Ako se nešto desi, a mi tek onda počnemo, a šta bi bilo i tako dalje, onda je već kasno. To su razloze zašto mi želimo ponovo istaknuti ovaj proizvod u prvi plan. On postoji skoro 15 godina bez nekakvih značajnih promjena. Ali većina običnih građana naše javnosti ne zna za takve stvari. Jer naprosto pa evo koliko je važno edukovati ljude, informisati ljude. Jer čini mi se da kada god komuniciramo s ljudima, ako pomenemo da li ste, nekako ni ne završimo nešto što im nudimo ili želimo da im objasnimo, čim se spominje novac, ljudi kažu nismo zainteresovani. A u stvari nemaju dovoljno informacija. Da, u pravu ste. Nemamo dovoljno informacija i nemamo dovoljno pažnje ili fokusa na nekako planiranje budućnosti, na planiranje školovanja djece koja su sad 2-3 godine, a treba ih školovati na privatnim univerzitetima, treba ih školovati u inostranstvu i tako dalje. Primjera radi. Jer mi naprosto u poplavi ovih silnih informacija, pogotovo u digitalizaciji, nemamo vremena da se bavimo suštinom, dubinom i tako dalje. Dakle, potrebno je financijsko opismenjavanje građana i naprosto da znamo da je to jedina mogućnost. Mi nemamo dobrovoljnog penzionog osiguranja. Na ovaj način i zaposlenici koji nisu u radnom odnosu ili, poljoprivrednici, umjetnici, freelanceri, mogu osigurati za sebe određenu penziju ili rentu za vrijeme kad dođu u godine 65. i tako dalje. I važno je pričati o tome koliko je važno u pravo vrijeme djelovati. Tako je. Jer kad dođemo do momenta da nam treba novac, već je kasno. Tako je. Najbolji period kada o tome treba razmišljati jesu godine kada stvaramo, u stvari dok smo mladi, 30. godine. Kad stvaramo naravno i porodicu, bitan nam je i krov nad glavom. Ali isto tako ako imamo, svako ko ima redovna primanja može izdvojiti određeni nivo premije za sebe kako bi imao dodatnu i štednju i sigurnost. Jer jasno je da mi možemo štediti i u čarapi i u banci. Ali nemamo sigurnost, taj drugi dio. Imamo pare, ali nemamo jare koje će nas zaštititi u situaciji ako dođe do nemilog događaja. Bilo teške bolesti ili bilo potrebe za liječenjem. Da se ne oslanjamo samo na donacije ili humanitarne organizacije i tako dalje. Moramo brinuti o sebi. Moramo misliti na sebe. Moramo misliti na svoje porodice. Sami na sebe. Tako. I to na vrijeme. I planirati budućnost. Upravo tako. Hvala vam puno za gostovanje. Pratit ćemo dalji rad i vjerujemo da će biti sjajna iskustva ljudi koji su vaših klijenti, pa ćemo moći da čujemo iz prve ruke da li zaista može jare i pare. Da, hvala vama na prilici da kažem nešto više o ovom proizvodu i o Grave osiguranju. Hvala vam još jednom. U programu Jutra za sve bio gospodin Hodžić ispred osiguranja Grave, d.d. Sarajevo. Čuli ste, može i jare i pare.